Pedang Star Wars, Pak. Pedang Star Wars. Kita tengok Toy Story. So you can enjoy it. Beda. Best best. Asik. Cari mainan dekat pavilion. Minion tak keluar lagi pun, merchandise dia best. Bukan merchandise, dia punya sama kan. Best tu. Siap dia punya senapang. Toy Story macam dianaktirikan. Tengok Master of the Universe disambut baik oleh Toys. Tapi Toy Story dianaktirikan. $209.